Kinde mabende odiochienge medo sudo machiegni gi chieng' yiero maduong' e dwe manyien. Oganda mai pacho kaendi med jiw mondo odhi nyime gi lando kwe kanyakla kod timo campaigns e yor kwe kendo githegre kod koko mabende nyalo kelo mana hinyruok kod kethruok mag mwandu e kor gwenge mopogore opogore pacho kaendi. Maendi en jipo mabende nogol kod grube mopogore opogore masundo e pacho kaendi mabende ojiwo koda karowere kik yie biti kod gigo siasa e yo ma ok owinjore ahinya e kinde gieki mabende jo siasa dhi nyime kod timo campaigns magi e kor gwenge mopogore opogore e pacho ka. Voting in, let us just remember to maintain peace, love and unity, and when the elections are over, we go back to our businesses, we go back to enjoying the community, no sort of any form of violence whatsoever. I'd like to urge the whole country nationwide kwamba we all need each other and we as people are all that make Kenya be one. So there's no need of shedding blood, and please maintain peace during this election. Please don't let history repeat itself. Tuko na historia kuanzia mwaka wa 2007 tuliona vile Wakenya walipinduka wakachochewa na wanasiasa na wakaleta umwagikaji wa damu. 2013 the same, 2017 the same. Kwa hivyo tungependa kurudia mambo kama yale. Tunajua kwamba Kenya itafanywa wa Kenya, ni Wakenya watatengeneza Kenya. Kwa hivyo siku ya leo tungependa kutembea na kuambia watu wa Mathare ya kwamba sisi hatupigani kitu yoyote ya ubunge ama ya wanasiasa. Sisi ni wenyeji na sisi ndio tuko na nguvu kupitia wakura zetu. Kwa hivyo tungependa hao watu wasikuje kutuvuruga na kufanya tukosane. Kesho baada ya tarehe 9, tarehe 10 bado tutakuwa na njira yule ambao tulikuwa na yeye na tutaendelea kuishi vile tulikuwa tunaishi hata wana